So tanga vai fo ye so tanga o Marie i le mata upu. So tanga o San Masivai i le molimau o Marie. So tanga o he nifa mata o masi i le whaatinonga o le molimau o Marie. So tanga o whipuleai. So tanga o li o whaatamalama. Wa uman molimau o Marie. Ai na ia tauina. Ole molimau le la vea mai ai whapea na whaia tu lou le fionga ia whipuleai na whaia whipuleai ni winga mahatanga. Ia te ia tūlanga fu i lele o ni vaenga le whaatangaina i le vāo tama mariteini. Fa mai le saunoanga Marie e le ai se mea na tupu ai na ona vatu lava i leo leo o le whaamatalanga whasaingi e ronga ia. Nera e sau wai whaamakalanga. Lono winga o whaamakalanga ia leo leo le li poki mai resi au vaenga. We're not going to go there. Not going to waste our time. Kusa ua makua I take advantage lava leo leo ia na va aia si tu low si nei alu toto waka ke vea e lai kiki kai 5 years ago. Le nei tama I tintiti. Ua makua take advantage ai lava leo leo e le ngata le whainga walanga le ai sau noa Marie na whai winga whapena ia te ia e leo leo. Ano winga o whai winga makanga ia Marie. Ai ka ngofi ko e kare kusi pole maua Marie. Ai whata tau o winga makanga ua whai e whipulea ia Marie. Ma le lato mawhauwhau e le maua. Ia le wa ripoti mai wa kukuru ai male lo ia rono winga o whaafate ia tamaita ia le nafu tu lo. O whaake ia I new evidence ia wa mai runga ta ofi loa I whamsino ma whamsinonga nei. Ai se toi whai se marutanga ma le marupui a leanga o le upule au mai muri. E ono la matia o le papolenga leo KCs. E ono la matia le soifua o le morimau. Ona o le ua kau kingo le morimau. Le ano anoa I o mea leo leo na whai aia. Lane Nafo was set up by police. Because as a prosecutor and even defense lawyers, you will go through all your evidence and you go through your witnesses, kalangoa, makoe siaki morimau, and reconfirm and confirm. Mankua fuila lenga kumonga ngasi. E yai leo lenga responsible le coercion ya Marie. Longa wingo le fai interview nge le ngafo ale prosecutor ma Marie. Ale presence leo. Fosi le presence leo ia Marie. Ngai mafainga kali fisili le because you prepare your witness before you bring them to court. Alela wa o mai kong le court. We said this yesterday. Pako afuli ya leo Marie inga uwasa fai I kongo le court where the presence of the judge and her lawyers, and the prosecutor and the defense lawyers, provide that space or fully even though we're living a coach elvaenga there, ma coerce, ma fosi leo. Ia faile menenga kang fi leo kusi. Ole mea kong wala nga lo breakdown na ia kia, that's how I read it. Because ang vapeangi ole nga faye Marie kala ia luma ole ngafo. Ole prosecutor coming la will prepare the case. The prosecutor will probably like, no. It is a case. If I feel like I find my of Famakalanga Kuskusia here, I do with Makalong in Marie. Can be prepare the case, is a calamari. They set up the prosecutor. And that's how corrupt. Or the case ni in the Makanga Bongo. A o leo ngā fo I o le rei teimi au whaafonga mai o tau matanga ruenga o leo. O le ase isi mea tau te sola ia I le rei teimi o tau le au corrupt. O whea kou ke sola iai, o aisi mea ia la kau koe eli. Le o saule kou ko mesinga fua moa akoa. Saur kou kama right hand man o kupai, makua sa pasui ma fua moa. Sau ia yele mia sua, sau le li o ai umale wo mai. Vanga nga o fua moa kakama me kou ke maya. In other words, wa makua I kou wha maasi yasi ale karia asi kama ikai loia. Le tu mon matanga ruenga o leo. Sau mar kou ki witness, ua atili ai na whaelo mailo tau corrupt. E pei ona sau ngoa ile keisi, ilo sunga longo. O lo wingala lau whapatalanga le avatia o tau ia sau ni o mai mori mau pepelo. Walanga, I can tell you the truthfully at taua, o isi uma fikus furu le sau ni mai, pero uma. Ya, awa isi mea koke o mai e fai mai, o le ufai mai Marie, sa iai masamueru. Pawanga o le mele mo mia. Nga pawanga, le alanga kukuru ai ia le lo ia.
a outou. Onga ua karisao mai Marie I main ma key question. Where were you the night? I said kari. I was with Sam. E yese pasika. Yes. Nga soa le arka avale nga vaayo soa nga siliva o le piki atu. Oma, key questions. Nga fafau le melea. E ke ioe mai nga fayaku Samuelu e ke makua e fafau o wakasi nga mea. Famai e awa e Samuelu ya mama. Saul kala Marie e leai se pure sa ingo i e Samuelu se mea. Ai ka wairo Marie o le li leo Elia. Le leo lea. Maisi leo. Le ta ua maisi. Leanga me mi loa akoa. O le winga la fa metalanga. O tou nei le fitu se furu po ai lava o kou le ko fa fo nga wa le ko ke maka man tau tai er ke mi le ko ke maka nga. Fa sanga I lo ko lua mai fa ia. O ka sa o pepero le la o sa nge fa. Io. O ai e fua ia. E ai e makua le vinge moko. Ai mangia ngi ai mi fo ko fa nga. Again, o kala kuspa ia o skala asia kam sa ngi ma le tau e ai o le la sa ngi ai le vinge. Fesilia e oi ia ki oi. O le hale vinge e lela oia, e moko. O le a o waru ke pepelo o nga u whaakaua u pei o yukar whaalaka. Whaakau I ngei kupe siriva. Aru waku ngei, ma ongar mga waku lou le upe ko e sau kai au. Ai o le a ka maua ia le ngei luma o sare valasi. Ma leipo ai oi lo o langa a koa e o oi lau whaangau. O le whaangau o le leo pepelo lele ngaru. Whaku ngei. Awalanga o le keisi le whai. O le case e kou ke provinga pe nga fafau e la auri ngei mea pe nga fafau e fipule ai o le case o le fafau le mele iai ma le case o le kangi maka nganga o e longo le ke kai kai leo o defamation o fale anga inga lo ngoa maru ka mani anga o le tua lalo lana le avatu mo le taimiri nei mo o kou le la saungi o e pepelo I lumo I o le kua lalo o le varusia o le fau o lava le matanga o tangi ai le prosecutor fa mama avenga ia o le abuse o ka mai kai le ko mele la ko ko fu ko fa ma fa avenga ia le nafo wala va ia kangi le ngafo ngi e ko ki witness ko ya fu se kai au fingo fianga ko korkoro e fa ia le ngafo ko la fingo menga a to mana o fa te inga sa ungi after o fa so a to mana o le temi nei what's the legal process on mele fa fingo fianga wo ke lo is kan kara u fa rongo mai le te o fa pe ia sa asia swallow my pride ai koe ave kuala o. What's the legal process on mena pe afa pe o leo whalongo mai boki mea? Ngā lo whaia le lawyer. Like in this case, ngā le contacta o le prosecutor. Le awhianga o lawyer leo lo ko man malo. Whaia. I choose to withdraw my affidavit. Okay le and ava pe ke forcinga o ke appeal. O la o kalanga effect no mo famsing. That's I'll it. just choose to withdraw my langa affidavit. Okay le mga okay mo na mau case. Simple. Yeah, we're violent. Yeah, well,